Ovi izbori pred nama su važni izbori za Srbiju. Ili ste za prošlost, ili za budućnost. Hoćemo Srbiju punih fabrika, hoćemo Srbiju koja će da napreduje, hoćemo Srbiju koja će da bude ugledna, hoćemo Srbiju u kojoj će deca da imaju budućnost. Pozivam vas da se ujedinimo, pozivam vas da se borimo, ne za vlast, već za Srbiju, za njenu budućnost. 24. Ako mi budemo složni, ako budemo zajedno, Srbija pobeđuje. Jer samo ujedinjeni možemo zajedno napred do pobede. A kada mi pobeđujemo, pobeđuje i Srbija na čelu sa našim premijerom, gospodinom Aleksandrom Vučićem. Pozdravimo naše večerašnje domaćine, čovek koji se postarao da večerašnji skup bude fenomenalno organizovan. Dame i gospodo, pozdravite Zorana Kneževića svih građana naše mesne zajednice Vrpolje. Dame i gospodo, pozdravite Jovicu Knežević. Srpsku naprednu stranku se oslanjamo na mudrost i iskustvo naših članova. Zato je večeras sa nama zamenik predsednika opštine gospodin Dušan Marković. Drago mi je što ste prepoznali ovu poruku samo ujedinjeni možemo napred. Vidjeli ste da smo 2012. godine imali domaćina na čelu vlade, a to je bio i bit će Aleksandar Vučić. Zato, ono što da se vratimo 2012. godine, gospodin Gorija, govorim sada o lokalu, jeste da smo prvi put dobili podršku finansijsku vlade Republike Srbije. I zato je ostalo toliko toga urađeno, o čemu se posebno hvale naše kolege iz koalicije, tu mislim na ljude iz Socijalističke partije Srbije, da su oni dobili. Ovo mora javno da se kaže, zato što Srpska napredna stranka u Ljuboviji nema medijsku podršku posebno radija lokalnog. U Srpskoj naprednoj stranci obavljaju žene. Ona brine o zdravlju naših građana. Žena koja prepoznaje snagu Srpske napredne stranke i zato svoje znanje i ljubav prema poslu daje na raspolaganje programu i viziji Srpske napredne stranke. Dame i gospodo, pozdravimo doktorku Zoricu Đokić.
Dobroveče Vrpolje i veliki pozdrav za sve. Večeras imam veliku čast da vam se obratim na ovom veličanstvenom skupu. Šta reći kada vidim, kada pogledam ovdje sve vas i kada osjetim veliku količinu pozitivne energije koja će, siguran sam, da nas 24. aprila dovede do izborne pobjede. Svi smo svedoci rekonstrukcija škola u Donjoj Ljubovići, Uzdolnici, Crnči, ovdje na Vrpolju su rađene potne obloge, to ste svi vidjeli. Ja za gimnaziju mogu najviše da ispričam, znači dobili smo sredstva za rekonstruisanje sportske sale koja nije uložena ništa od otvaranja. Također, evo sad, za vreme letnjeg raspusta imamo investiciju od gotovo 20 miliona, znači potpuna rekonstrukcija škole i očekujemo još jedan tender koji će uskoro biti u energetskoj efikasnosti oko 10 miliona. Znači u srednju školi će biti do septembra ove godine, znači u zadnjih godinu i pol dana uloženo oko 40 miliona dinara. Također i sve osnovne škole je otprilike isti iznos uložen, čime pokušavamo da stvorimo uslove da sva naša djeca imaju mogućnost da se adekvatno obrazuju i da imaju iste uslove kao što imaju djeca u Beogradu i svim većim mestima. Srpska napredna stranka veliku pažnju posvećuje mladima koji će u budućnosti biti snaga i pokretač razvoja Ljubovije. Jedan od najmlađih među nama, ništa manje iskusan i veoma posvećen poslu koji obavlja, prvi među 35 na listi, naš kandidat za predsjednika opštine, gospodin Aleksandar Perić. I posebna zahvalnost domaćinu Zoranu Kneževiću, koji je još jednom dokazao da je najpotrebniji izbor. Ja ću vam kroz jednu kratku prezentaciju upoznati vas sa svim investicijama koje su došle u opštinu Ljubovija u prethodnom periodu, jer kako vidim po propagandnim materijalima, naši koalicioni partneri doprinose se. Pa samo da pojasnim neke stvari. Kao što vidite po sadržaju, prezentacija se odnosi na ulaganje u infrastrukturu i na objekte javne namene. Srpska napredna stranka je 2012. godine opštinu Ljubovija zatekla u 5. devastiranoj grupi razvijenosti. Već 2013. godine ušli smo u 4. grupu, a od 2014. nalazimo se u 3. grupi razvijenosti gradova i opština sa stepenom razvijenosti od 60 do 80% republičkog prosjeka. Ukupna ulaganja od maja 2012. godine. Evo, kao što možete da vidjeti, neki ne mogu od mene znam, nažalost, ne možete da zamerite, nismo predvidjeli ovo. Ukupna ulaganja su skoro 2,5 milijarde dinara. Ljudi, to je više nego u prethodnih 20 do 30 godina. Republika Srbija od toga je uložila 1,750 miliona. Pogledajte, opština Ljubovija 280 miliona. Sa nama je večeras i predstavnik najvišeg zakonodavnog tijela naše zemlje, koja se stara da imamo zakone koji su u službi razvoja zemlje i svih naših građana. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, veliki pozdrav za gospodina Slobodana Birmančevića. Dobro večer, dobri ljudi iz Srbije. Drago mi je da su
za ono što će vama i vašim porodicama doneti boljitak. Izabrali ste i stavili na listu ljude koji će se za to boriti. Ljude koji se nama u Beogradu i u drugim centrima od Ljubovije do Beograda imaju direktne veze, kontakte i znaju kako će to najbolje sprovesti. Najbolji primjer vam je problem centra za dijalizu u vašem domu zdravlja. Dok sam bio državni sekretar, imali smo stalnu dilemu i kontakt sa vašim direktorom da taj centar počne da radi. I isfinansirano je sve što je bilo potrebno da bi centar počne da radi. A onda su se pojavili problemi po principu da idem da primamo još 2 pravnika, još jednog ekonomista, još 3 vozača i tako dalje i tako dalje. I onda se to tako provlačilo, gnjavilo i odlagalo. Umjesto da smo počeli da radimo ono kako smo predložili u ministarstvu, da je dijaliza zaživela, da ljudi odavde ne odlaze za Užice, za Valjevo, za Loznicu, za Šabac, nego da nama iz Bratunca i s ove strane Drine počne da dolaze pacijenti i taj suvi novac ostaje koji će biti uložen ovde na lokalu, gde će naš nivo zdravstvene zaštite da poraste. I do dan danas, zahvaljujući nekim ljudima koji ne razmišljaju za sve nas, nego razmišljaju samo za sebe lično, prave problem koji izgleda nerešen. Posle izbora vidjet ćete da će